алейкум, бародаро азиз. Магазини арзон маркет шаҳри Москва, метрои Сходнинска. Хоб бародаро, якчанд модели нав омадаги, камтар обзор карда мегзарем. Хоб модели нави Infinix Note CI памятиш 8 ба 256 гигабайт, 8 плюс 8 дига хезонда меша, 8 дига добавитиш карда меша, оперативкаш мехеза то 16 гигабайт. Представить себе, то 16 гигабайт, яке ай плюсош, плюс 256 гигабайт хотираша бародаро, отпечатки пальцеш дабарша, камера 64 мегапикселай, колонкош JBL ай бародаро, JBL каси медуна, колонкои мошинитаринай, ҳама тарафа коркни, истифодабариш, шустригиш, дизайнш, ҳамаи тарафа беҳтарин телефон аст. 33 Вт бистри зарядка поддерживать мекунад. Хоб, нархш да биёем, агар нархш 15000 рубл бародаро, 8 ба 256 гигабайт ай. Марҳамат кунед. Ана баъд Samsung A33, хоб 6 ба 128 гигабайташ 20900 рубл. иш 15000 рубл. Як бор дига гуфтам, 15000 рубл, 8 ба 256, 6 ба 128, 20900 рубл. Хоб, телефонҳо ҳамаш нав, оригинал, гарантия дорам, алиш надорем, телефони копия надорем, запчаст надорем бародаро. Бисёр занг мезанед, запчасту копия дига чизо мепурсед, надорем хали чизо умуман. Ҳамаи телефоно нав, 1 сол гарантия тамом. Хоб, авиакассам дорем бародаро, билето бо нархҳои беҳтарина иншоаллоҳ. Занг занед, билето боваридо кунад, ҳамин номеро фақат занг мезанед, фақат ҳамин номеро, через ҳамин номеро оформит карде 100% лишна ма ҷавоб мекунад. Хоб, саломат бошед, худо нигаҳбон, барори кун.